unalo ke leli switi ingakho nje ubona-ke abalandeli be-Orlando Pirates bejabule kabi njengoba-ke bedla ke leliya switi onside to clear Shesha Geza inyi emdlalweni-ke eyedlule nangezothola-ke ithuba emdlalweni-ke omkhulu uhlakaniphile umduduzi Mdantsane usolile ukuthi kungenzeka be-offside indizeno phephele emhlane izohlehle ufuna lapha-ke ukwinika Yusuf Mart futhi uyifaka phasi kwengcindezi Yusuf Mart Tito Maswanganyi ufuna ngaphakela nkundla Monna Pulesalenga yaleyo mpahla iphutha elenziwe Yusuf Mart wadayisa ibhola Yusuf Mart yathi Orlando Pirates sinemali zolithenga ubuhlakani bukaThapophatso Mabasa elifuna-ke uJean Hoto uyamthola uJean Hoto uyagoqa-ke lapha kophelepele babela basendiya sebenza lapha-ke Yusuf Mart ulidlile leliya bhola uMdantsane Mdantsane ngoba uMdantsane Mdantsane asibhekana lithuba le-Kaizer Chiefs unathi wayiketsesa Duplier Kaizer Chiefs yenza izinto zenzeke lidliwa uYusuf Mart wabona uMdantsane gqoka uMdantsane asidanse Mdantsane wadansisa uMakhawula wazoguqa ngamadolo Pule Modi ubona lapha-ke uShesha Geza yadlala TV imali noma ibhokisi Raichoma Raifeza Zamebute kodwa-ke bamvimba lapha-ke uMfukeng ezobe noMfukeng futhi ufuna lapha-ke uJean Hoto phakathi ebhokisini madoda baliyeka leliya bhola libizwa yaleyo mpahla Raichoma Raifeza ufuna uJean Hoto hlakaniphile uHoto ushaya-ke cutback abangadila nalo leliya bhola bamphelezela uLibitso bamphathela ikhwama ubungaze ufunga ukuthi etekisini yegoli waseyidedela leyo nto yadlala iTV idlala ngokushesha Orlando Pirates liphakathi ebhokisini Monna Pulesalenga from 2-1 down nanze mnyama onside Monna Pulesalenga bakhutuze yadlala iTV yadlala